Penpau biang ke Argentina syaka perthei pakadai ka world defending champion da ka baka penlim ya ka Switzerland ha ka last minute. Haka jingel kai quarter final ka pakadu jungka FIFA World Cup menta usnem kata ka Switzerland persya ka Argentina kanai ka jingel kai kolong ka jingel kai ka be itanat bha nomor baro atlet tim kilala banil kai bha. Henry ladangi pai hakane ka jingel kai ka Argentina kalala banil kai bha da ka ba tang kemit ke basipau ke Argentina kalala ban penki ya kajar yang ba umak Alistar ya ka bol kubal assist da Lionel Messi. Batang kumne ke Argentina haka kalah step kalala berlam kemari ke jingil kai da shigol lanot. Henry ke Switzerland kali kunting ban penpai kan ke shigol haka ni ka kalah step Henry kamsyam lala ban penki ya kajar berkumta ka kalah step kala kudno da shigol lanot. Henry bawan peteng haka kalamit ke Switzerland kali kunting ban penpai kan ke shigol berkum kan ke Messi mele haka menit ke benru punyau ke Switzerland kalala ban pen ka jingil kai lengbau UN doi. Henry hadin ba ke Switzerland kalala ban ka ya kan ke jingil kai haka menit ke benyau puar UM bomo ola yo red card dakaba haka baningkong ora free or yellow card ya orang kai jong ke Argentina uta Parades Henry indala cek ke VAR UM bomo ubade orang kai jong ke Switzerland ula shoot dive Henry kamsyam ladan ka fall parkumta la yellow card no yo UM bomo patkane kadai ka yellow card ke pa nam ta jong patkumta UM bomo ula yo red card patkumta ka Switzerland naduk kemit ke penyau puar ka habanil kai setang pengut ki player. Perhatian kane ka red card ke Argentina kala nyom ting ya ke Switzerland Henry haduk kendai pu minit kini baro arteri kitim kim simla dan syu palak ban penki ya kajar perkumta hak kendai pu minit kini baro arteri kitim kila kud da kajing ya khat da marshi gol perkumta kane ka jing ya kai larai no ha ke extra time. Henry ke extra time kini baro arteri kitim kila kunting pan yo khur kanam job perkumta hak menit ke basis pakar ke Argentina kalala ban penki ya kajar lengbo Julian Alvarez ya ke bol ke bol assist da Lopez patkane kolong ke gol ke itanat bha ke bo Julian Alvarez ula tap namta ke Argentina patkane kolong ke gol ke benkong namta Julian Alvarez haka FIFA World Cup menta usnam. Henry hadin kane ke gol jung Julian Alvarez ke Argentina karanya kunting panyo tap gol biang parkumta hakan bersispa arpau plus way ke Argentina kalala ban penki ibeng kajar lengba Lautaro Martinez palengba kane ke gol ke Argentina kalayo khur kanam job dalai gol away persya ya ke Switzerland palengba kane kanam job ke Argentina kalapoi haka semi final pada ke semi final ke Argentina ke haban yakun persya ya ke England. Te paralog hato haka semi final ke Argentina pat ke England menotrai panyo khur kanam job setrop ke prediction yung pi hapo ke comment section. Te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakindiat kublai shibon.